U MLA ke NPP na jowai u ba wailat Miki Shella uloong bagi ba ke jowai constituency gim jupalat ya uno breu klempat penjob asin namar bagi sungtho batang sisin u MLA umpat la bene AA ya ke constituency habakran berukun jatchai henen kesni ke apno tere unai lor u ba wailat Miki u badang sujob kum u MLA ya ke araja khapra bat menta kum u chairman ke MCCL uloong makat kum ke history jong ke jowai constituency ki ba ke jowai ki ju ailat be asin ya uno u job MLA kum u MLA uloong ulah persyang banuan rabun ki kampen roy ya ke jowai constituency hakini saus nem tam bendam ni ka senchar kadari ke politik kita katkum ke riti senchar jong kri India no bala cross ya kerta ka arpusan sini mula ban ya chimbenta ti kata mo Dr. Bormen ro wei bru rambak ru sempang bala ayu temu ro la sneu biang ni ladi ban chim ya kini ka kam tengah rong ni ban ong kelor kata ngapat tengah nedukum bangala neduk bestangi ngala stick hi ngala boden hi ki kam ki badai ki bangadai banle te lengba ka yu tengah la persang ha ka bor ko jonga kum ufas taimar tengah la persang hi kat bala te kata pat bakado hi te ka song ha kumonu pai ba mamo ane te ka de ka jingjit song ha jingjit jong pai ba tengah nang yai tri stom hi ki kam ki jonga pan nga kermen ba pai ba jong ka juai constituency hi kis ngau thu ba namar do ke por bemensuaro bagi haki lar pipe yak history ke ba rim mensua te kino bele na juai ki continue ba ya artem ki continue ba kata ke jingmut ba kinong song snong ha po juai ki ngau thu ba tang san snem kamdei ke kam ke besuk ban pendep lani ban le ki kam bat kam tam kum ha ke ni katem ars nem ke pandemic te kisngau thu hi tengah confident ngam dei bong confident mot ngai scam mo ba kiru kisngau thu hi kini jing e baro bat wat kat tu ke jing e ro ngala persang hi kat ke bor ke jonga ku mu fast timer ban nga kermen ba kin sa island biang nga sisin bangan pendep ya ke bangala stang bat ban wat lat su ban pen pho pen pheng mo ba ya ka juai constituency hi bro hoi